Danes je sreda, 7. avgust 2024 godina, 220. den godinata. Do krajotna godinata ostanuva tušte 146 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 5 časot i 34 minuti, a ke zajde v 19 časot i 45 minuti. Denot traje 14 časa i 11 minuti. Mesečinata, koja je vofazana polna mesečina, izgreva v 8 časot i 17 minuti, a ke zajde v 21 časot i 17 minuti.